Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Unit of Department of Atomic Energy has established 7 uranium deposit in Indonesia. Wa Kaji, Wa Kut, Jomekat, Langdiloin, Tarnia, Loston, Tengkut in Southwest Kasihil District. Nomor R kedai halal kene jingdon uranium hapo Meghalaya. Has estimated total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kadai kejing sedang namta uranium ban le porpur sorbe. Uranium la sedang nadu khandai spa san phusan ndrupenrio. Kene kejing sedang ban sorbe uranium apa Meghalaya anu usnem khat khandai spa san phusan san penrio kene kejing sedang. Tehbede bagane ka recruitment pade long by recruitment apa Meghalaya namta ki ST lale karkumka National ST Reservation. Habede bagane ka number san pade student project an executive country one as a whole kene ka jiwede bagane testing on lale ka bro khoi kale so sar ba ye bro. Tehbede bagane ka information habe na banta ka ei ka kamba pinle anane shikmat habede bagane ka shthi la pha shagawi department ban pe gane. Habede bagane ka zero copy na menta kane ka NOC bayo na po si council ya kane ka NOC layo na du ar potrik benai bakadwe ar raja khata tadi ka NOC ka ba layo na po si council. Tehbede bagane ka information na menta gini ki development hakini ki area ke badon uranium ya gani wong kamdan ke pok ke perview jongka kani ka department tikani ka ATI ke pau ba ka pau ka banongkong ong nadu khar khandai spa san busan hadu san pendriu ka continue hadu ar haja khat pra Julai ar haja khat pra hadu Julai ar haja khat pra kamdan su kata ka mining demonstration da mining survey apa Meghalaya kata di berun kame malase ki paiba ki sulang balai bakawan kata mining banti si banti biang uranium ti kani ka ora ki sai ka ba paiba ki di banti pne la short explosion for uranium by AM continue up to July 218 kata kamu ke NOC dan sekonsil ka IF dem ka arhajar khat ar ka kut hadu arhajar khat ra kani ki di berun kam ba ki paiba ki di banti ba kampa ba na ka department of atomic kamdon show kanika sorbe ne ka jing lek kano benta be de bat u